Pa, što su to baloni iznad vaših glava? Pitam se što će biti unutra. Tko želi prvi vidjeti? Ja želim. Wow, imam samo jedan Skittles bombon. Wow, ja želim. Wow, to je 10 Skittles bombona. O, da, super. I ja želim saznati. Wow, imam 100 Skittles bombona. Sviđa mi se to. Započnimo novi izazov. Biće tako ukusno. Ali ja imam samo jedan Skittles bombon. Nije pošteno. O, imam ideju. U redu. Neka uzmem ovu čašu, stavim svoj Skittles bombon unutra i napunim je vodom. Sada sve to promiješam i imam limunadu od jednog Skittles bombona. Super! Pustite me da to popijem sa svojom super slamkom. Njam. To je super! Quentine, sada si ti na redu. Super. Imam 10 Skittles bombona. Krenimo jesti. Uzet ću svaki pažljivo pincetom. Ukusno je. Obožavam to. Oh, da. Pogledaj to. Jess je gubitnik. Pa što? Ali mogu ukrasti tvoje Skittles. Baš tako. Uspjelo je. Hej, uzeo sam Skittles. Je li pao? Ukusno. Dolazi još jedan plijen. Uzet ćemo ga prije nego što Quentin to vidi. Gdje su Skittles bomboni? Hej, Jess, znam da si ih ukrala. Priznaj. Samo pijem koktel. Ne zanimaju me tvoji Skittles. Pa, uhvaćen si. O, što je to bilo? Papar. O, sve gori iznutra. Wow, to je bilo nevjerojatno. To dobivaš kad se petljaš sa mnom. Uopće nije smiješno, Quentin. Ma daj, nemoj biti tako ljut. Što? O, vidiš? Pogledaj što sam smislio. Ja sam jednorog, a sada imam mehanizam kojim će Skittles ići ravno u moja usta. Njam. To će biti vatreni show. Ne diraj moje Skittles. Dobro, tako je pohlepna. Pa, imam drugu ideju. Promijenimo brzinu njezinog staza za bombone. Sve će sada biti brže. Hej, zašto se sve ubrzalo? Ne mogu jesti tako brzo. U pomoć. Opa, Kate, jesi li dobro? Hajde, pojedimo Kateine Skittles. Quentin se uopće ne vidi iza ogromne kante kokica. Ima točno svih 100 slojeva kokica, ali Kate ima 10, dok Jess ima samo 1. Ne ljuti se, Jess. Probaj. Pa, naravno da ću odmah napraviti kokice u svojoj maloj kuhinji. Ispržiti ih i gotovo. Tako su vruće. Probajmo ih. I gledaj kako se hladi. O, kako je ukusno. Tako je malo. O, pogledaj to. Kakav veliki mjehur. Ta izgleda smiješno. O, gotovo je. Kakva šteta. Sada je red na Kate. Naravno, napunit ćemo kukuruz u stroj za kokice. Pogledajmo kako se kokice pripremaju. Wow, uspjelo je. Sad ćemo probat. Tako ukusno. Pala mi je na pamet ideja. Spojiti kokice i marshmallove. Sve što trebamo je malo ga zagrijati. Upotrijebit ću plamenik. Sjajno. Sada sve to promiješaj i gledaj. Dobio sam kuglu od marshmallows i kokica. Ukusno. Kakav cool dessert. Pogledaj kako se rasteže. Fantastično. Jesi li ljubomoran na mene ili nešto slično? Ne. Imaš premalo kokica da bi bio zavidan. Ali gledaj, imam sjajnu ideju. Sad ću sve staviti u aluminijsku foliju. I gledaj, s brenerom ću skuhati sve kokice. Da. Pogledaj taj bacač plamena. Skočit će. Da, pukao je. Quentin, mislim da je ovo bila loša ideja. Djevojke su sada sve prekrivene kokicama. To je čak puno bolje.
Hajde, cure, probajte. O, da. Nevjerojatno je ukusno. Hvala ti, Quentin. O, da. Ne može biti bolje. O, Kate ima samo jedan komad žvakaće gume u ovom aparatu za žvake. Koliko onda imaju ostali? Vau, Quentin ima 10 žvakaćih guma, ali Jess ima svih 100 žvakaćih guma. Super. Ako Kate ima najmanje, onda krenimo s njom. Već sam smislio ideju kako ga pojesti. Izvadimo žvakaću gumu iz automata. Odlično. Roza je. Probajmo je. Ukusna. Sad da napuhamo balon. Oh, uspjelo je. Ipak, balon je premalen. Ha, je li to bio mjehur? Dođi, pokazat ću ti sada. Samo ću izvaditi sve svoje žvakaće gume. Nekoliko ispada. Pokušajmo sada. Njam. Ali trebamo više, moram sažvakati sve žvake. Jako ih volim. Ima ih tako puno. O da, već nema mjesta u ustima. Zar sada nema ničega drugog u automatu? Oh, super! Sada ću sve to sažvakati i vidjet ćete nevjerojatni balon. Oh, ne. Žvaka je po cijelom tvom licu. Tako je smiješno. Pa, nema veze. I trebaš se odmah smijat? Izvoli. Quentine, što si učinio? Odvratno je. Uopće nije smiješno. Pa, sada je moj red, prijatelji. Imam 100 žvakaćih guma. Hajde, zašto se ne okreće? Pa, mogu li skinuti poklopac? Oh da, super! Onda će mi sav žvakaći biti dostupan. Vidiš? Tako je puno lakše. Sada napuhajmo balon. Vau, uspjelo je. Nije ni pukao. Zavežemo balon i igrajmo se. O, molim te, podijeli s nama. S tobom? Pa ne znam. Iako mi je pala na pamet jedna ideja. $1 za svaku žvaku. $1? U redu, imam nešto. I ja. Super! Zadovoljstvo mi je raditi s vama, prijatelji. Spreman sam vam dati sve. Čekajte, što ste još vi? O, novac, uzmi to. Sve su mi ukrali. Što da radim? A gdje su žvakaće gume? Iciga, kontaktirali smo prevaranta. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se...